Day. Sekejap saya share saya punya slide. So, sekejap kita masih lagi dekat chapter 5 lah. Hold on I want to check mana saya punya slide. Sorry, stop sending wrong one. Options. Okay. Semalam kita stop, kita dah masuk test of independence kan. So saya tak nak recall dulu whatever yang kita maksudnya from the beginning yang kita dah tengok semalam. Cuma saya nak pergi dekat part exact binomial test. Exact binomial test ni is under, if you could recall, dia adalah part goodness of fit. Okay, semalam kan saya beritahu kan kita nak tengok nominal variable, lepas tu kita nak tengok kita ada goodness of fit test dengan test of independence. So yesterday kita stop dekat test of independence dekat chi-square. Okay, kita reverse sikit kita punya lecture. So kita pergi dekat kita dah habis goodness of fit test, chi-square, g-test. Saya nak pergi dekat exact binomial test ni. So exact binomial test ni is bila kita punya sampel sikit kan. Kalau chi-square dengan g-test tu dia adalah test yang sama sahaja, cuma dia punya formula adalah berbeza. So the formula is different tapi the outcome is the same, except that g-test is for dia ada subsequent ataupun advanced elaboration. Okay, so tapi dia punya fungsi dia sama je. So if your sample is less than 30, okay, kurang sikit, kita kena pakai exact test. Okay, so exact test ni dia untuk one nominal variable lah. So saya nak recap sikit kalau awak boleh ingat kita punya example semalam pasal WAPS tu. Okay, WAPS tu dia buat satu eksperimen kan. So dia nak tengok WAPS ni, dia tunjuk dulu, before that dia share dulu WAPS ni dia bertelur. Okay, dia bertelur di dalam, dia perlukan host untuk bertelur. Okay, so the researcher here, dia perform one experiment to see this wasp, okay, is attracted to which host. Okay, adakah larvae, okay, larvae yang baby beetle ni ataupun the adult beetle. Okay, from the experiment, okay, the outcome is 70 wasps attracted to larvae baby beetle ni, and 10 are attracted to adult beetle. So kita macam mana kita nak buat statistical test untuk this kind of experiment, because the sample is less than 30 kan, we calculated. So here 17 plus 10 equals to 27. Okay, so kita pakai this formula. Tetapi we don't really use this formula manually now, we can use Excel function. Okay, so untuk Excel function, we just key in, okay, this one nanti awak boleh try. Saya tak ada masa nak tunjuk dekat Excel ni. Tapi maybe dalam awak punya lab nanti akan tunjuk lah. So awak boleh key in this word, BINOMDIST ni. Okay, so kita akan masukkan this value lah for K, N, P and cumulative. Okay, so kalau kita tengok eksperimen semalam, saya KIV dekat sini because saya nak tunjuk dia punya eksperimen kat sini. Dia punya calculation using Excel tu, dia masukkan, kalau awak tengoklah perasan dia ada false, lepas tu kalau another slide dia ada true. So saya nak bagi tahu dia function dekat mana kita nak pakai false atau true tu. Okay, false atau true ni bukan betul atau salah. It's just an Excel function untuk dia ada fungsi dia yang tertentu, tapi dia pakai false dan true. Saya pun tak pasti kenapa, tapi dia memang pakai false dan true lah. So you can read more about it dalam awak punya textbook.
dekat handbook tu, page 77 or something lah awak tengok, okay. So saya nak bagi sikit lah, saya nak tunjuk sikit je. So kita masukkan, kita key in because kita nak cari probability kan, probability of getting K successes in N trials. So kenapa, okay, kenapa dia pakai, kita tengok 10 wasps attracted to 10 wasps attracted to 10 adult beetles, 70 wasps they attracted to larval beetle. So dia bagi tahu expected. So expected ni yang kita dah buat secara teori lah. So kita ada total berapa? 17 campur 10, okay, adalah 27. So 27 bahagi 2, 13.5. So macam mana kita dapat 13.5 ni? From kita punya null hypothesis. So ingat null hypothesis kita, okay, null hypothesis kita untuk nominal variable ni kan, tak kisahlah untuk chi-square ke, untuk g-test ke, untuk exact test ke. So null hypothesis dia mestilah kita bagi tahu dia sama ataupun tiada perubahan. Okay, so maksudnya kenapa kita letak 13.5 dekat sini? Because okay, expected null hypothesis null hypothesis kita bagi tahu yang sebenarnya wasps ni dia attracted sama je, sama banyak je. Dia tak ada preference, okay? Sebenarnya dia tak ada preference pun. Whatever we observe is actually by chance, okay, random je. So kita punya expected teori kita, null hypothesis kita that wasps ni sebenarnya dia attracted sama je kepada adult beetles ataupun larvae beetles. So we want to see whether, okay, our expected observed result ni sama ke tak dengan expected ataupun berapa dia punya probability, berapa dia deviate, okay. So saya faham benda ni macam complicated sikit tapi you try, cuba faham, cuba ambil masa untuk faham. Tapi saya tunjuk kat sini, yang penting when we want to solve this kind of problem, you know, okay, you know how to create null hypothesis. Null hypothesis senang je. Null hypothesis is tiada perubahan ataupun dia tertarik kepada benda tu sama rata je. Okay, null hypothesis. So that one awak kena masterkan benda tu lah. Okay, so how do we get expected? Expected ni is means kita punya null hypothesis lah. So since total wasps tu yang kita buat eksperimen adalah 27, so kita bahagi 2 je. So kita kata dia attracted sama dengan larvae beetle. Okay, so kita nak pakai this Excel function lah. So kita masukkan 10. 10 ni is actually kita punya biasanya bila kita nak selesaikan masalah exact ni, exact binomial test ni ataupun exact test ni, kita cari bilangan yang rendah. Contohnya ni macam 10 dengan 17 kan. So kita ambil 10 lah. Okay, 10 is kita punya K. Okay, K. K tu bilangan apa yang kita nak observe lah. Okay, so kita observe wasps ni pergi dekat adult beetle. So kita ada 10. Okay, so lepas tu kita, kalau awak tengok tadi eksperimen kita ni, ni N kan. N ni number of trial. So number of trial kita 10 tambah 17 is 27. Okay, so lepas tu kita ada P. P ni kalau awak tengok balik slide sebelah. Okay, slide sebelah, saya pergi ke slide sebelah. P is expected proportion of successes. Okay, expected proportion of successes ni comes from our null hypothesis. Okay, null hypothesis mengatakan, okay, kita yang buat null hypothesis tu. Kita kata null hypothesis tu sebenarnya wasps ni dia tak ada preference kat mana-mana. So dia equally attracted to adult beetles and larvae beetles. Okay, so the proportion is 0.5. 0.5 because kita punya expected proportion is 1 to 1, betul tak? Okay, 1 to 1 maksudnya sama je, dia tak ada. So dia attracted, expected proportion ni dia mestilah 1, okay, dia 1 tapi sebabkan kita bahagi 2. Okay, proportion ni kena dia punya equal, dia punya value total dia mesti 1. So since sebabkan dia equally attracted to both, kita anggap lah kan, kita assume that these wasps equally attracted to adult dengan larvae kan. So kita letak dia punya expected proportion ataupun P dia is 0.5. Okay, lepas tu kita akan letak false. Okay, false ni kenapa kita pakai false? Sebab kita pakai false ni, sekejap kenapa saya punya ni. Kita nak cari
probability untuk satu nilai tu sahaja. Contoh sebab kita nak tengok 10 ni je. False ni bukan salah. False ni memang kita nak cari satu nilai tu sahaja. Okay, so kita pun buat, kita masukkan dalam Excel. So kita dapat 0.063. Okay, 0.063 ni, this is probability untuk 10 warps ni. Okay, so kalau kita kalau kita nak pakai true pula, kita kena pakai true. True ni maksudnya dia kumulatif semua. Okay, so kita kena kira dulu yang false tadi. False tadi tu sebenarnya untuk satu saja. Untuk 10 ni saja. So lepas tu kita masukkan yang true pula. So dia kata it will be incorrect to calculate the P for 10 warps only. So kita kena, instead we should calculate the probability up to 10 warps. Okay, so kita kena masukkan true pula. So memang biasanya kita akan buat false dulu, lepas tu kita akan buat true. Okay, true ni kita akan dapat 0.124. Okay, so 0.124 ni, okay, kita sebenarnya lepas tu kita akan tambahlah dua-dua ni. Sekejap mana saya punya calculator kalau lah awak rasa awak tak boleh faham, saya cadangkan, maksudnya try to get as much as possible from this saya punya explanation ni lah. Tapi if you cannot understand, awak boleh buka textbook nanti. Buka yang bukan handbook tu. So dia ada satu lagi explanation about this exact binomial ni. Cuma awak jangan risau lah. Dia jangan risau macam kenapa kita nak pakai true atau false ni? Mana satu betul, mana satu salah? Tak. True kita akan pakai untuk semua. So kita kena kira dua-dua lah. So kita kira dua-dua kejap saya nak kira saya punya calculator pun tak ada kan. Okay. So bila awak kira, okay, kita kira ni maksudnya kita kira probability up to 10 warps lah. So bila kita pakai true, dia akan kira dia kira ni less than 10 tau. Yang ni dia kira up to 10 warps. Okay. So finally nanti kita akan gabungkan, okay, 0.1248. So 0.124 ni, okay, kita dapat kita kena darab 2. Susah nak tunjuk kat awak ni kan. Okay, kenapa kita kena darab 2 bila kita buat yang true ni? Okay, bila kita buat true ni kita kena darab 2 sebab bila kita buat eksperimen, kita mesti buat eksperimen untuk two tail. Tadi 0.124 ni kita dapat untuk sebelah je. Jadi kita kena darab 2, okay, untuk kita dapatkan two tail punya test. So probability untuk for more than 17, okay, kita ambil dua-dua ni yang yellow ni, so kita ambil dua-dua bahagian. So kita kena darab 2. Okay, so kita akan dapat 0.248. Okay. So nanti awak boleh try to check your understanding, okay, with another example ada kat sini. Tapi saya advise you guys, awak semua tolong tengok, tolong buka handbook tu lah, page 77 saya tak silap saya. Dia ada satu lagi example, yang tu simple sikit. Saya tak boleh nak share kat sini sebab kita limited time kan. Tapi itulah, you have to do some homework lah, buka page 77 saya rasa. Dia punya explanation is about kucing punya paw, kucing punya tapak kaki tu. Nanti awak tengok dia sebab because the number is lower, so dia senang sikit nak explain. Okay, boleh tak semua? Bagi saya reaction sikit. Kalau ni, saya faham mungkin ada yang macam saya tahu dia macam quite complicated to understand. Cuma yang ni is about kita nak play around with formula je, function, Excel function tu saja. Okay, so tapi yang penting, okay, untuk kita punya goodness of fit test tu awak kena tahu yang ni lah. Okay, usually dia tak adalah, biasanya soalan saya rasa, saya cakap, saya sembang dengan Dr. Izzuan lah, dia kata soalan senang. Tapi dia tak mention lah, tapi saya tengok previous soalan tu kebanyakannya biasa memang ask for, suka tanya about chi-square lah kan. Chi-square tu try lah as much as possible to master the chi-square test. Okay, so post hoc ni kita dah review, kita dah tengok yesterday. Test of independence pun sama juga, chi-square test kita dah tengok semalam. Okay,
chi-square test ni sama juga. Saya nak bagi tahu satu tips lah kan. Awak kena, okay, awak kena tahu how to create null hypothesis. Jadi kena faham null hypothesis ni macam mana. So dekat null hypothesis ni semalam saya highlight kan. I highlighted this one, null hypothesis, how to buat kita punya null hypothesis. So bila untuk test of independence kita ada two variables kan. So awak punya null hypothesis automatically, okay, null hypothesis automatically will be kita punya observed data untuk first variable is the same as second variable. Itu memang kita punya automatic null hypothesis. Okay, from there awak akan buat null hypothesis tu, buat sentence dia based on kita punya situation lah. Okay, so macam ni semalam kan kita tengok contoh, is there a difference in the percentage of severe reaction if a patient is injected in the thigh versus arm. So our null hypothesis should be, okay, severe reaction. Okay, severe reaction sebab question dia ditanya percentage of severe reaction. Dia tanya ada perbezaan tak severe reaction if, okay, injected point tu dekat thigh or arm. So our null hypothesis automatically should be, okay, severe reaction is the same at any point of injection. So tapi yang itu yang kita punya expected lah. Tapi yang kita observe is different kan. So ini yang kita observe. Okay, so tapi kita dah ada null hypothesis. Okay, why it is important for you to know how to construct your null hypothesis? Because when the question asks you, give you a situation macam ni, okay, macam tadi null macam ni, awak kena, okay, when you have this kind of data, you, okay, first thing first, when you constructed your null hypothesis, you also have to construct, tak sure whether the correct word is construct ataupun tak. Kita kena come out, okay, with kita punya expected data. Okay, expected data ni secara teori. So macam mana you get the expected data? Expected data comes from our null hypothesis. Boleh tak? Okay, so kalau tak faham, jot down dulu. Okay, first thing first, when we have this kind of question, okay, you must know, okay, how to create your null hypothesis. So how to create ataupun construct your null hypothesis, go back to the slide lah. Okay, usually automatically null hypothesis ni dia bagi tahu sama, tiada perbezaan secara general. Okay, when you have null hypothesis, okay, bila kita ada soalan macam ni, okay, from the soalan, you have to come up with your own expected data. Expected data tu kita bagi tahu tak ada perubahan lah kan. Okay, from sini, okay, awak tengok ini observe kita. So yang ni expected data ni dia tak bagi tau. Dalam kita punya contohlah kalau dalam soalan kan dia tak bagi expected data ni. You have to come up with your own expected data. Okay? Alamak kejap. Ada orang tanya. Sekejap. Okay, setakat ni semua orang faham tak? Saya punya apa yang saya nak sampaikan tu. When kita ada question, kita ada soalan, okay, awak kena construct dulu your null hypothesis. From your null hypothesis, then you can come up with your expected data. So how do we get this expected data? Kalkulator ni. Benci lah saya malas nak pakai saya punya phone. Okay, kejap saya pakai pula kalkulator saya kat mana entah. Okay, so awak kena kira dulu. Kita punya, kalau based on kita punya observed data, kita ada 0.63 kan dia bagi tahu dah. 0.85 is for arm. Okay, so expected data ni sama je. Kita dah cakap dah, tiada perbezaan antara thigh dengan arm punya severe reaction. So, kita letak dia punya severe reaction tu percentage dia mesti sama. So, how do we get 0.7735 ni? Okay, 0.7735 ni, sekejap. Awak kena kira total dulu. 13704.
Salah, jap. Saya tersalah ni. Okay. Okay. So awak kena kira total dulu. Betul lah ni. So kita kena kira total dulu. Total of berapa kita punya trial lah. So kita tambahkan dua-dua ni. Kita tambah ini, kita dapat ini. 47. Sorry lah, saya punya cursor tak bergerak Okay. 4758. Okay, tengok macam mana kita dapat 4788. Semua orang pay attention sekejap. Sebab yang ni macam crucial sikit. Okay. Tapi saya rasa I'm sure you guys boleh figure out benda ni sendiri. Cuma mungkin ada orang yang puzzle nanti kan. Okay, how do you get 0.7735 ni? Okay, saya nak beritahu. Okay, first you have to sum up 4758 plus 30. Then you get 4788. Okay, dekat tie tu. Then you also sum up 8840 plus 76. You get 8916. Okay, you sum up dua-dua. Total up 4788 plus 8916. You will get 13704. Okay, so since the question asks you berapa percentage of severe reaction. Okay, tengok soalan lah. If the question asks you severe reaction, so kita fokus kat severe reaction je lah kan. So total of severe reaction is 106. 30 tambah 76. Sekejap, saya punya cursor ni dia juling sikit kan. Saya tunjuk dekat saya punya screen tapi dia ni kan. Okay. Mana cursornya? Okay, so semua orang nampak So far setakat ni nampak tak? Jumpa tak macam mana saya dapat 13704 dengan 106? Okay, good. So now, since the question asks you, what is the percentage of severe reaction? So from your null hypothesis, awak bagi tahu, okay, severe reaction for tie dengan arm adalah sama. Okay, so awak ambil dua-dua je. 106, awak bahagikan letak 106 over 13704. Lepas tu darab 100. So awak akan dapat 0.735%. Okay. So that is your percentage for severe reaction. So awak buatlah satu lagi table kat bawah kan. Yang table expected kat bawah tu comes from your calculation lah. Awak punya comes from your null hypothesis. So now you get the percentage of 0.7735. Okay. Kita assume that dua-dua ni sama sebenarnya. Null hypothesis kita assume that tie dengan arm ni kalau cucuk sama je severe reaction dia. Okay, dia punya percentage. Okay, so lepas tu from there awak calculate lah 0.7335 tu awak calculate untuk dapatkan berapa value 4751, 37, 8847 dengan 69 ni awak calculate. Okay, total. Awak kira lah do your own calculation to get this number of severe reaction ni yang dekat table bawah ni, okay, from this calculation. So I don't have to explain lah this one. Okay, buat ni bahagi darab tambah sendiri je. Okay, when you get this figure, okay, expected table ni, barulah kita boleh kira chi-square menggunakan formula chi-square yang sedia ada tu. Okay, so saya tak ada masa nak go back to the formula. So awak boleh tengoklah kat sini. Okay, awak boleh tengok kat sini, chi-square. Okay, so dia dah kirakan berapa. So kenapa it is important for you to have a table of expected data? Sebab your question asks you to kira chi-square tu. So in the formula of chi-square, we need value ataupun data untuk observe data dan expected data. Boleh nampak tak? Kenapa kita cari expected data tu? Semua orang boleh nampak? Okay, saya harap yang ini awak boleh boleh faham sebab ini is macam matematik punya ni je, simple matematik je. Yang penting awak kena faham null hypothesis tu apa, okay? How do we construct the null hypothesis, and from null hypothesis how do we get expected data. Okay, so bla 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 bla, masukkan awak punya value inside the formula of chi-square, kira chi-square, and then kita tengok, kita rujuk ataupun kita refer chi-square table. When we have chi-square value, okay, mana saya punya cursor ni, chi-square value kat bawah ni, okay, this one, okay, and then we can get our p value
from the chi-square table. Ataupun macam biasalah, sekarang kita kalau kita pakai chi-square table, kita boleh pakai Excel je. Okay, so lepas tu awak dapatlah probability. Okay, kejap Okay, again, saya nak bagi tahu untuk chi-square ni awak jangan lupa ya untuk test of independence. Okay, beza test of independence punya chi-square dengan goodness of fit punya chi-square is cara kita nak kira degree of freedom saja. Okay, degree of freedom ni dia punya eksperimen pula, formula for degree of freedom untuk test of independence chi-square dia row tolak 1, berapa kita punya variables dalam row, tolak kita punya column, darab kita punya column, tolak 1. Okay, so macam ni saya tunjuk macam semalam kan. So kita ada column kita, mana column? This is column kan? This is row, this is column. Okay, so column, row kita ada 2, tie dengan arm. Okay, tie dengan arm kita ada 2, so tolak 2 tolak 1 sama dengan 1. Okay, then kita punya column kita ada 2 juga. Okay, 2 tolak 1, 1. So kita fill in the formula, 1 darab 1 equals to 1. So our degree of freedom is 1. So from there kita boleh tengok kita punya chi-square table. So how to read your chi-square table? Okay, awak pergi balik cara, kalau lupa pergi balik saya punya yang lecture notes yang previous lah. Okay, so from the chi-square table, dia dapatlah probability of P, kita punya P sama dengan 0.1502. So since kita punya P tu, P value probability lebih pada 0.05, maksudnya kita punya results ni tiada significant difference. Okay, not significantly difference. So we accept the null hypothesis, okay, which awak bagi tahu tadi tiada perbezaan antara severe reaction at any point of injection. So severe reaction ni sama je sebenarnya berlaku dekat tie dengan arm, dia punya severe reaction. So what data yang awak dapat daripada observe tu basically adalah berlaku secara random saja, secara macam tak ada sebab lah kan, random je. Okay, boleh dapat tak kat situ? You get the idea? Okay, hopefully inilah saya nak tanya banyak-banyak pun tak boleh kan. Okay, so ada another sample, nanti awak go through the sample Okay, so for G test of independence, ni sama juga. Macam saya beritahu, test of independence is basically adalah sama macam kita punya chi-square except that the formula. Okay, so nanti you can go through the contoh kat sini. Saya tak nak dia tak ada beza, just dia punya formula saja. Okay, so still if the question asks you, you have to know how to construct the null hypothesis and how to get the expected data. Okay, so saya nak pergi dekat Fisher's exact test of independence. Okay, Fisher's exact test of independence. Oh, by the way, sorry, nanti awak cari balik lah untuk exact binomial test tu, awak check balik page dia. It's not page 77 lah, page 77 is ni untuk Fisher's exact test. Okay, tapi dia ada, memang ada dalam awak punya handbook tu. Okay, saya dah buka semalam, saya lupa page. Nanti awak check balik handbook tu sebenarnya dia banyak wording tau, dia banyak ayat. So awak baca, tapi ayat dia simple je. Cuma itulah macam kalau kita tak suka baca, kita rasa macam stres lah. Tapi awak, dia punya ayat to explain the test tu is very simple. Simple English je kita boleh faham. Okay. So sorry saya laju sikit. Semua orang harapnya semua orang okey lah kot sebab benda yang sama je, is just kita ada extra variables. So sekarang kita masih lagi dekat test of independence Tadi saya tunjuk test of independence untuk chi-square G-test. So itu kalau sampel kita salah. So kalau kita punya sampel small, sama juga kita pakai exact test. Except that exact test for independence ni nama dia Fisher's exact test. Okay, Fisher's exact test. So kita pakai kalau Fisher's exact test ni sama juga, kita ada sampel kita small,
dan kita ada 2 variables. Okay. So if any of the expected values less than 5 ataupun sample less than 1000. So basically sample tu less than 30 tu memang dah kira paling ni lah, paling awak dah tahulah kalau macam sampel awak, alamak 30 je, maksimum 30 ataupun bawah 30, awak kena pakai Fisher's ni lah. Tapi again saya beritahu kalau kita ada option, if the sample kita kurang, kita ada option untuk tambah sampel kita supaya kita tidak menyusahkan diri kita untuk pakai exact test ni. Okay, so exact test ni awak tolong buka juga nanti handbook untuk biological statistic ni, page 77. So basically, saya nak try to simplify the slide lah. So the example given here is, okay, the example given here is this one researcher, dia nak compare, okay, treatment, okay, untuk satu penyakit ni, penyakit diarrhea, penyakit cirit-birit yang disebabkan oleh bakteria Clostridium ni, okay. So patient, ada beberapa patient kena jangkitan Clostridium ni. So patient tu dia ada penyakit kencing manis pula, cirit-birit, okay. So ayat nampak macam banyak sangat kan, so saya simpelkan dekat awak. Okay, so patient ni researcher ni dia nak buat kajian, okay, nak tengok which treatment is better untuk untuk pesakit diarrhea ni. Okay, so dia gunakan satu ubat, okay, antibiotik, bukan satu ubat lah, antibiotik, vancomycin, dia punya treatment lah, okay. So tolong take note that there are 2 variables here. Sebab mana variables tu? Okay, so first variables is kita punya treatment lah, okay. Kita ada vancomycin dan fecal transplant. Fecal transplant. Tak tahu lah macam mana dia buat fecal transplant ni kan. Nanti awak google fecal ni come from the word feces kan, najis. Tapi I don't know macam mana dia nak transplant tu, awak bacalah nanti . Okay, so researcher ni wants to compare which treatment is better kan. So dia come out lah with results, okay, ada result. So patient ni dia check whether patient ni cure ataupun masih sakit lagi. Okay, so dia dapat data macam ni. So this is what we say data ni. Okay, data ni adalah 2 variables lah. Okay, so variable pertama adalah treatment. Okay, treatment iaitu vancomycin versus fecal transplant. And variables kedua adalah outcome. Okay, whether the patient is cured or not cured. Okay, so from the data here ni, this is what we get. This is what we call observed data. Okay, observed data apa yang kita dapat lah. Okay, again be reminded that when you have observed data, what you have to do is awak kena construct your null hypothesis. So in this case, the null hypothesis is null hypothesis ni dah bagi tahu kat awak. So secara general dia, null hypothesis ni apa? Kita kena bagi tahu yang benda tu sama, tak ada beza. Okay, so tapi you have to construct in a sentence lah kan. So the sentence given here, the null hypothesis given here is the proportions of patients who are cured is the same for both treatment. Okay, so dia tengok yang cured kan, tak kisahlah, depends on the question. So sekarang ni kita fokus kepada yang cured kan. So dia bagi tahu patient yang cured, okay, 13 ni kan, okay, daripada transplant, vancomycin ada 3. Okay, so null hypothesis kata proportion ni sebenarnya sama je, transplant dengan vancomycin ni sama je, dia akan bagi kesan yang sama untuk cure the patient. Okay, itu null hypothesis. Biasalah null hypothesis dia cakap benda tu sama je. Tetapi we want to check whether this null hypothesis is acceptable or not. Okay, so macam mana kita nak test, macam mana kita nak check, we have to do the exact test tu lah. Kenapa kita nak buat exact test? Because when you calculate all the sample is less than 30. Okay, it's very small. That's why we have to use exact test. So since, okay, the situation here, we have 2 variables. So kita kena buat test of independence lah. So kita kena pakai Fisher's exact test of independence. Semua orang boleh dapat?
Boleh faham tak kenapa kita pakai this kind of test dekat sini? Okay. Saya ada hunch lah kan some of you might lost kan. Lost in translation. Okay tak apalah nak buat macam mana kan. Tapi janganlah give up. Okay, jangan give up. Try to get the gist of kita punya lecture ni. Sampel kurang? Ya. Yeah. Siapa tu? Tu macam mana? Okay, kita pakai sampel bila kita pakai test ni bila kita punya sampel kurang pada 1,000 ataupun to be exact kurang pada 30. Basically sampel kita kecil lah Farah. Okay, dan betul lah Farah dah faham tu. Dan kenapa dalam kes ni kita pakai Fisher's exact test? Okay, because we have two variables. Okay, kita ada two variables. Variable kita satu treatment, satu lagi outcome. Okay, treatment kita transplant dengan vancomycin. Satu lagi kita punya outcome is whether cured or not cured lah. Ni sick ni sakit lah, not cured kan. Cured is baiklah. Okay, so ini kita punya variables. That's why kita pakai Fisher exact test. Okay. Okay. So yang ini adalah dia punya what we call this, dia punya formula lah. Tapi again dia kata formula dia yang gerbak-gerbuk ni we can just use Excel function. So awak masuklah this wording ni kan. Saya tak tahu nak sebut dia macam mana kan, tapi ni lah. So kita kena tahu. Dan ini untuk Excel tau. Kalau untuk kita punya software yang kita pakai, software yang dah advance tu, awak akan pakai software lah biasanya kalau nanti bila awak buat research kan. Kita jarang dah lah kita pakai Excel pun. Usually kita pakai software je. So kenapa kita kena belajar benda ni? Kenapa? Okay, kenapa kita kena belajar benda ni from the beginning? Because you have to understand your type of data. So kita tahu kita nak pakai which type of test. Okay, so jadi janganlah marah. Janganlah rasa macam kenapa kita kena belajar benda ni kan? Sedangkan kita ada software yang advance. Okay, anak-anak, okay, kita memang ada software yang advance tapi and you have a set of data. But when you have the set of data, you don't understand your data, you don't know how to input kita punya data tu dalam software. That's why, okay, kenapa kita kena belajar benda ni? You have to know to understand your data lah. Okay, sifat-sifat, karakteristik of kita punya data. So there you go, you already understand your data kan? Data kita ada variable satu, ada dua variables, ada sampel yang besar, sampel yang kecil. So you know which test to pakai. Okay, so janganlah rasa macam kenapa lah kan? Okay. So we go to the ni lah kita punya sampel, kita punya data kat sini. So ini data kita yang dah given tadi, observe. Okay, so kita kena translate our data into form macam ni. Okay, bentuk macam ni. So yang ni kita akan masukkan, kita punya data, kita punya value dalam kita punya Excel function sini, Excel function kat sini. So awak kena tengok satu-satu. So biasanya kita akan fokus kat satu je. Contohnya kita akan fokus dekat okay. Dia ada transplant, ada vancomycin, ada sick, ada cure kan. So the question tadi nak compare treatment kan. Nak tengok berapa banyak sick atau cure. Tapi kita tak payah value kat sini, okay, kita value kat sini, kita tak payah ubah pun. Kita tengok satu je. Kita tengok satu contoh, kita tengok sick kat sini. So sick ni, okay, sick ni kita bilangan sick dengan transplant ni, kita denote dia sebagai A lah. So kita fokus dekat dia je. So A, tapi awak kena tahulah A mana satu B, mana satu C kan. So A, B, C dan D. So awak kena tahu value setiap awak kena tahu mana satu yang mana satu awak nak kena masuk dalam awak punya formula ni. So for example kita fokus dekat A saja. Kalau you want to fokus dekat B, awak boleh fokus dekat B tapi you have to change your formula lah. So senang, biasanya kita fokus dekat A je, dekat box yang pertama ni saja. Okay, so awak masukkan dalam function ni, okay, Excel function ni awak dapatlah probability dia 0.0405. Okay,
So tetapi dia kata kat sini formula ni is actually very simple. Just add numbers shown in the box tu. Lepas tu kita pakai Excel function tu. Okay. So awak kena, yang penting you know which one is A, which one is B, which one is C, which one is D. Okay, so kenapa dia A, kenapa dia B, kenapa dia D, itu. Kenapa dia N? N ni apa? N ni apa? Siapa tahu N ni apa? Kenapa N dia 12? 12 pula, 28. Kenapa N dia 28? N tu bilangan semua. So kalau lepas ni jumpa N, awak kena tahulah N tu actually bilangan semua trial apa yang kita buat. So kita tambah semua ni, okay, kita dapatlah N. Okay, so then you put inside, okay, kita convert je. So benda ni biasanya, kalau kita tak pakai Excel, memang kita pakai software tu, kita terus masukkan je value kita. Okay, kita klik je, kita tahu kita nak pakai apa kan. Kita nak pakai test apa. Ini itulah dia nak bagi, ini dulu-dulu mungkin sebelum software dah advance kan. So yang ni kita pakai Excel lah. Okay. Okay, again, saya nak bagi tahu. So again tadi, kita kena consider, okay, probability untuk semua keadaan. Okay, yang tadi kita hanya fokus pada seek je, pada satu tempat je. So let's say lah, okay, kita kena cari juga probability untuk ke semua keadaan. Di mana kalau transplant, sebab kita fokus pada satu je kan, pada seek sahaja dan transplant sahaja. So kalau kita nak fokus pada vancomycin dan seek pun boleh juga. Tapi the number will be different lah. Value masih sama. Tapi number dalam box ni akan jadi different. So awak tengok kat sini. Okay, so kita ubah. Okay, 3 kita dah dapat dah satu probability tadi. So lepas tu kita consider all possible combination. So let's say kalau 2 sahaja yang masih sakit. Kita ubahlah kan. So kita kurangkan. So ini 3. So kita kurangkan 2 kat sini. So vancomycin akan jadi 10. Betul? So untuk yang kat sini dia akan jadi 14. Awak boleh nampak tak dia punya perbezaan tu? Sebab tu kita fokus dekat satu tempat je. When we change satu value, dia akan berubah dekat semua kotak ni. So bila kita berubah semua kotak ni, okay, probability dia pun akan berubah lah. Probability dia. So kita tengok. Kalau kita possible dia, all possible. So tadi kita dapat daripada observe data kita 3, 9, 13, 3. So kita pun carilah probability. Tapi kita tak nak kira semua. Kita boleh je kira semua tapi at the end of the day outcome dia sama je. Okay. So kita fokus satu je. Okay. Now kita tengok possible combination. So kalau lah kata ini 3. So kita tengok kalau transplant ni 2 je. Okay. Vancomycin akan jadi 10. Transplant ni akan jadi 14. Yang ni akan jadi 2. So all these possible, awak kena cari probability dia. So lepas awak dapat semua probability ni, awak kena tambah semua probability. Okay, awak tambah semua ni, semua probability ni. Okay, senangnya kita cari nombor yang paling kecil sekali. So kita nak tengok ekstrim punya keadaan. Kalau lah 3, lepas tu 2, 1 ataupun tak ada langsung kat sini kosong. So kita tambah semua all probability, we have to times 2 juga. Sebab kita punya, bila kita buat eksperimen, kita kena ada two tail. Two tail ni yang graf tadi saya tunjuk tu lah. Yang bell curve, yang belah kiri, belah kanan tu. Okay? Okay, kejap . Semua orang okey tak? Okay. Saya faham lah. Stres kan belajar ni kan? Okay. Boleh tak? Saya okay. Saya bagi masa dekat awak semula. Saya rasa saya tak nak sambung pasal proportion tu.
Okay, tapi sikit je lagi proportion ni pun. Tapi saya rasa too much information kan. Boleh saya stop dekat sini dulu. Awak semua tolonglah do some homework, buka textbook tu. Saya memberi jaminan yang textbook, handbook tu is very easy to understand, except that you need to love reading lah kan. Dia membaca dia tu lah. Dia punya buku tu, yang tu tulisan dia macam old school sikit lah. Dia warna hitam. Dia tak macam yang lagi satu Blumen tu kan. Blumen tu macam colourful, new textbook punya ni. Okay, so saya nak stop dekat sini. Okay, so awak try lah to understand apa yang saya ajar tadi kan. Tapi itulah, kalau tak faham boleh buka textbook tu. Kalau ada apa-apa boleh tanya saya lah. Okay, saya try my best to explain juga. Okay, so saya stop our lecture today. Nanti kita sambung lah next week. Next week awak ada test kan? Nanti kita check dulu macam mana dengan Dr. Izwan. Okay, so study dulu lah chapter 1 sampai chapter 4 untuk awak punya test. Nanti saya update apa-apa next week. Ataupun awak tunggu update daripada Dr. Izwan juga. Okay, so saya stop our lecture today. Thank you untuk yang datang. Ada berapa orang ni? Ada 20 orang kan? 5 orang lagi missing, tak tahulah kat mana kan. Tak bangun tidur lagi ke ataupun tengah on the way balik kampung. Okay, so saya doakan awak semua. Okay, especially yang hadir kat sini boleh jawab soalan test minggu depan dengan baik. Okay, saya jumpa awak next week ya. Tak kisahlah test ke apa ke kan, tak kisah, tapi saya jumpa awak lah. Okay, saya nak kena rush untuk meeting juga ni pukul 11. Okay, bye semua. Assalamualaikum, selamat bercuti Waalaikumsalam. Okay. Terima kasih madam. Salam, terima kasih doktor. Bye.